Yes, guys, ibintu hano ngaha birakomeye kuri stade Amahoro. Nakubwiza ukuri niba wacitse kuza kureba iyi match nta yindi televiziyo uzabona, kubera ko nakubwiza ukuri yuko abareba batangiye kuyagara kabisa bavuga ati Murera yacu. Ambiance ni yose urabona ko agace ka APR karekurujemo ntabwo baratangira, ariko abariyo bo baje biteguye guterura igikombe nk'uko bisanzwe. Nakomeza mbereke rwose stade iraburamo abantu bake kuko amasaha aracyari matoya, tugenda tubana 5-5 kabisa. Stade rwose abana ntabwo uruzura ariko nabwiraga, ndakomeza mbatembereze mbereka buri hantu hose mubona ko abantu biri mu munezero. Abareye kabisa bo bafite stamina idasanzwe nakubwiza ukuri. Hamaze gucaho rero umupira w'abagore ariho wari wahuje abagore ba Rayon Sport ndetse n'ikipe bita Nibangari Ganza yana karantuke kabisa, ariko nyine uko byagenda kose ngo tugiye kuryoherwa umupira w'abagore kandi umupira tugiye kuryoherwa n'umupira w'abagabo, kandi umupira ubona ko abareyo n'aba APR biteguye guterura igikombe. Ateka tugiye kubana 5-5 mu rwego kuturaho kabisa kuko ibintu biraba ari uburyohe. Ugende ugakora subscribe kuko ibintu byose ni amahoro kabisa. Kuri umupira w'abagabo dore bamaze gukina shampiyona, bamaze guhura kabiri, ariko bahuye hari ubusa ku busa. Ubu rero bwo nta busa ku busa biri buze kubaho. Mukanya tugiye kubona abasore hano b'amakipe yombi asesekara bagenda bumva ikibuga wagwanye, inkweto zabo ziranyerera cyangwa se n'ubundi ni kwa kundi bisanzwe. 5-5 turabana, ntihagire ahantu ujya abarero ko bayagaye wa muntu abareyo ari abana b'abareyo n'abana stade bayikurikiye kabisa abareyo kabisa. Ntabwo nari nzi ko bino bintu bitangira bitya. Nibaza umupira cyabura amasaha 2 cyangwa se isaha n'igice, ariko abareyo ntabwo babikozwa kabisa. Bashaka igikombe basizoye. Guys, niba uri mu nzira n'urebe ndagushishikariza kugira ngo uze urebe uyu mupira ntukite kabisa. Biri ni uburyo kuri stade Amahoro wamuntu perezida twihereye. Yes, kandi abantu barakindira ari benshi.